Times of Mizoram kan lo le ta Meitei tamzok ngaihdan chuan Manipura hian Article 355 puan nima se atak taka chuan Article 356 President Rule man angtluk kan nito ti ngaihdan annaya adik mel viau mai Chief Minister hovin meeting annai thina thukluk na tamzok chu Security Advisor Kuldip Singan ala ni in Meitei ten an soini Central BJP Hwai tu ten BJP State Sorkara President Rule puan hi aming chiat thlak ema andu lova Article 355 an puanga rorel na ero Article 356 angin akal ni in an ngai ni Manipura hian President Rule hi voisom lai puan alo ni to a kumsang khat zakwa somruk pakwa atanga som sari panhi chung kumnile achan ve chung kha President Rule puan ania khathilawang khan Manipur hi state puitlinga puan ani ngenge President Rule masaber chu kumsang khat zakwa somruk pasari khan Territorial Council election boina wanga puan ani President Rule nun ber chu kumsang ni pakhat khan sarkar hetok lo wangin puan ani Nagale Kuki Indona wangin kumsang khat zakwa somkwa pathum somkwa pali chung khan President Rule puan alo ni to bok chuwangin Manipura hian President Rule hi thilthar anilawa tuna po hian Manipur Governor nilovin Central Sarkar Mirwat Security Advisor Kuldip Singh hian President Rule akengko meknia ansoi po hi adik na chen a omani Meitei ten Kuki Inpi Manipur General Secretary thusoi an helh The People's Alliance for Peace and Progress Manipur PAPPM chuan thuchhuak siamin Kuki Inpi Manipur General Secretary kai kho ho gangte thusoi chu andu lo hle ti soin mithi te chunga fiam thu thole nuija siam ban san turin an nge nani Kuki Inpi General Secretary kai kho ho gangte chuan khamen lok indona chungchang kha thuchhuak siamin ti hian azia kani khamen lok indona nun na chan le hliam tuarte kan torpui takset chuti rualin Meitei radical te hi thuron kan pedua ina tom him ula titurin kan khwa ronkal to su ati ani PAPPM chuan naga te tlon lungoi tumranin tihian ansoya naga le Meitei ten kan lo lwa thin ramchu Kuki ten dan lovin min lwa sak ani anti zuni som ni Nizana silai pok kha chanchin chiang deuh zokin kan hantar langange Nizan dar som pakhale minute somli panga vel khan Manipur chaklam thangjing huna silai voisom panga tanga voisom ni vel apuak ni inan soya suknu atangin silai ri hi an threbok geljang le singda kangchup area lama po silai apuak boka zandar ria le zandar kwale achan ve inkar khan voilinga vel an ka pani inka tonna nilovin anin ral saizok ni in alang geljang le singda hi kangpok pui district om ni in kilometer ni leka in hlat anni Assam Rifle Stand silai ri lo chhuana mun hi an pan ngala thile hliam tuma an om lo ni in an soi zun ni som ni panga thleng internet ti top chunjom ani don Manipur Sarkar in internet ati top hi arei ta khopa chuti lain Biren Singh chuan a state mi puiten hena thucha asoi fowa internet ati top sak chung hian engtin nge athucha te hi lo ria se ati khwa hi awar lo thin khop mai Home Department Commissioner T Ranjit Singh chuan internet suspend hi ati seile a zun ni som ni panga tlaidar thum thleng internet ti top chunjom alani donani United Kuki Liberation Front Chief Thusoi Himanta in achangle ta United Kuki Liberation Front hautupa SS haukip chuan NIA kota affidavit thelutin BJP hautupani Ram Madaf le Himanta Biswa Sharma ten Manipura BJP Sarkar thainan kumsang ni som pasari khan Kuki helpol te tan puina angen ni ina soikha Ram Madaf chuan SS haukip alamu lo thu asoi to a Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ero angoi deuh wangwanga Assam Pradesh Congress chuan Himanta chu bang turin an phuta Assam Congress President Bhupen Bora phei chuan National Security Act NSA dan anga manle rem turani tina phut ninga lai opposition party ten an au pui nuwa Assam Pradesh Mahila Congress President
Mirabor Thakur Goswami chuan Kuki helpolten BJP an tranpui tia soi hi adikem Kuki helpolten Himanta an puna hi adikem ti chiang zoka chui turin Assam DGP hena memorandum atheluta thilomdan diktak chui chhuak turin angenani opposition party ten he thui an tui puiviau to a Congress maini lovin opposition party som pakhat lai CPI AAP TMC tatiamin national security hnuaya Himanta hi manturin an phu tani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma po angoi thai tabik lo nimin jun ni som ni khan atong chhuak tange nge a amaro chu Manipur Kuki helpolten en inzomna annei lo thu asoyani Himanta Biswa Sharma chuan tihian thuchwa asiama tun hai khan social media a Manipur helpol ho tu tenen inzomna nei angin min soya kha pu na kha fin fiana omlo thubel chen dol lo ani khatiang in biak remna engma kan nei lo ti in thuchwa asiam Himanta chuan SS haukip chungchang po soin Amit Shah hena dil na ziak tu social media post atang kan mu self style chairman hi ral thuam ruk chungchanga kumsang ni sompariat khan thubai siam sak alo ni to Home Minister hena athujiak le NIA kota athen tekha ama le ama in chan himnan adu du asoyani athu soi tekha tan chan omlo thudik lawani Himanta chuan atibok Jun ni som khan Assam Chief Minister hian Imphal atloa Jun ni som pakhat jana UPF le keno hruai tu te chu Guwahati akom to boka Chorchanpur le Kangpokpi to thwai atum thu tumhni lai asoi to a amaro chu Jun ni som pali khan SS haukipan apu nahi adarta a voin thlengin Himanta hian Chorchanpur le Kangpokpi alatlo lo SS haukipan apu nahi adik le diklo hretur chuan NIA le CBI ten anchui angai don ani chuti rual chuan Manipur Legislative Assembly election kumsang ni som pasari le sang ni som ni pahni kha kan thlir le chuan MLA candidate tumjong jong khan BJP ticket anchu deu veka BJP ticket changlo party dang ticketa tlingta te point BJP sarkar anla thlop du ta zela Manipur tlangmi te biala BJP candidate te khan vote an hutha hle ani Tribal BJP MLA hetizat kan nei theina chan hi helpolten mo an phur kan tilo thailo Biren Singh sarkar ahingta emni Manipur MLA pakwa te chuan Jun ni som pakwa khan Prime Minister office memorandum an theluta Biren Singh thui huai Manipur sarkar chunga mipuin rinna an nei to lo ti in thu an thlenani Meitei MLA pakwa te jinga pariat hi BJP MLA an ni a pakhat hi independent ani Meitei MLA pakwa te chu Karam Siam Singh KH Radeswam Singh Nisikan Singh Sapam KH Ragumani Singh S Brojan Singh T Robindro Singh S Rajan Singh S KB Devi Y Radeshyam te anni hemini vekhian Meitei MLA som thumte chuan Defense Minister Rajnath Singh le Finance Minister Nirmala Sitharaman anhu ve bok heta hian Nisikan Singh Sapam hi atelve le boka Indian Express hena April danin BJP hi party boy noi anilova MLA pakwaten malak na dang anlo nei chan khachu inbiak pona thattok lowang ani ati April tha khan MLA pali Karam Siam Singh TH Radeswam Singh S Brojan Singh le KH Ragumani Singh te chuan Biren sarkar anmo phurna chi hrang anlo ban san to a khamitum khan Biren sarkar atuk ngei an ringani amaro chu BJP Central Fry 210 Bauruak an siamrem theilawani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma an Jun ni soma Imphal atlo ma Jun ni kwa khan Chief Minister Biren Singh Tellovin Manipur Minister Tamjok le MLA Anvain MLA som ni pangate chuan Speaker Office meeting an naya BJP Central Fry 210 na kal anlo rel to ani chu an thurel chu Biren an mu tira ma se engma malak na anei zui lo wangin Central BJP ho tu tenhena thilom dan juk thlen hi antiklita ani Jun ni som panga khan Prime Minister Narendra Modi ne na in mutur anni a amaro chu United States Zintur ania aboy ema wangin memorandum an thelu taringot ani Meitei MLA te hian Biren Singh sarkar hi
thia antum ni in alanga an hlo tling ngei po arin omani biren hian a politics jinkong a phumbo mek ni in alang Manipur Legislative Assembly a hian MLA somruk an oma Mars sangni somni pani election result khan BJP in sit som thum pani anla ani hetia MLA tamzokin biren paithak antum hi Central BJP lamchuan athlo viau rualin Chief Minister thak ringotin omzia anik an ringlova President rule puan mai hi atul don ni in an ngai deuh nia soi ani boy tan tir phatatang to khan tribal mi puite chuan President rule hi an lo demand to a amaro chu Central BJP hrai tu ten Manipur state BJP sarkar siam ahar satzia an threchianga tin beren sarkar hian RSS le VHP te agenda atilo tinga an ngaya biren hi an thop viawani amaro chu nisom li pasari aliam to a amit sa an nisom panga huna tiampo aral to a biren sarkar hian ti thai anai to lozia alang fia ta hle party boyna ni lovin namle namin kar boyna ani miawa ani tur ang ani nuwa Chief Minister thak satya hian kongro asudon lo tipo an hu fia to chuwangin Washington atanga Modi alole le huna chuan engemotak chumhalak na an nei arin om ta hle America rama Meitei omte Association of Meitei in America te chuan June ni som ni pani naktuk hian Lafayette Parka India sarkar laka lungoi lo na lamtir an tumani tuntuma Modi jin boruak chu trumdang ang lo takin atim deuh don ang ta hle America rama zona thak te point tiang hian lo ti ve se athangotang ole tuntuma tan chuan khati zong khan ni le phot mai sela news commentary ngai nom tak tak ron buat sei sel kan tum don nia